Pemirsa sejroning pemargin vaksinasi sampun rajek kelaksana yang pemerintah daerah. Nanging kantun wenten krame sani nenten kayun keician vaksin. Parinikanin ucap ngawinang pemargin vaksinasi ring klungkung durung kantos 50% saking sasaran. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Klungkung, Nyoman Suwirte Mausang, anu tering data saking Dinas Kesehatan Klungkung, saking wilangan penduduk antuk langkungan satak tali diri. Target sasaran vaksinasi wau kantos 1 tali diri, sane katujuan majang kramo sane mayuso langkungan pelekutus warse. Tatujuan vaksinasi wau kantos langkungan 16 tali diri, utawi makatah petang dasa 4% vaksinasi antuk pingkalih. Miwah pelekutus persen sane wau apisan molihang vaksinasi. Dadosnyane wenten mekatah 55% sasaran sane durung polih vaksinasi. Paiketan dane nguduhang majang samian perbekal antuk ngerauhin sasaran sane sampun kasalahin ring desa ipun. Bang Dadi Gelis Puput ring suang-suang desa. Liaran pudika perbekal miwah perangkat desa talar vaksinator kapdiang antuk mastikayang sasaran vaksinasi yening pemargin vaksinasi inucap aman santukan vaksin sampun sayaga kawentenan nyane. Keramosane pacang molihang vaksin talar mangde sayuaktin nguningayang indek riwayat kesehatanipun sejeroning nes usanan kaon sesampun ngelaksanayang vaksinasi. Bupati Suwirte Stata Rajag nyalahin indik pemargin vaksin ring samian desa. Tetujuannya antuk ngicen memotivasi vaksinator terus sapin sanan nyobiahang miwah ngicen pangwaruhan majeng krame. Bangdo antuk sinarengan gemargiang program vaksinasi kantos tatas. Manut dane sokongan pemerintah pusat miwah provinsi sane mapaiketan indik vaksinasi kakan tenang sampun ageng. Rau mangkin wantah nyokong krame antuk sadia kaicen vaksin. Bagi Arte Bali Pos Ngudingayang.